ramai orang ambil takaful, tak kisah medical card ataupun takaful nyawa, gunakan kad kredit. Yes. Okay. And then ada orang pula pergi swipe macam tinggalkan RM10,000, RM20,000, tak kisahlah balance transfer ke apa ke. Bila kalau lah orang ni meninggal dunia, apa jadi kad hutang kad kredit tu? Okay. Pasal hutang kad kredit ni, there's two ways to tackle it lah. Okay, satu is dia tackle directly guna credit card alone. Maknanya dia tak libatkan dia punya takaful nyawa, dia tak libatkan langsung. Okay. So sebenarnya dalam credit card itself, dia ada satu feature ni. Okay, macam saya selalu cakap lah, term ni selalu interchangeable. Different banks could call it in different names. Different product names lah. Yeah, tapi basically dalam credit card tu sendiri, kita dah ada credit shield. You just have to on that thing. Credit shield? Yes, credit shield. Shield? Perisai. Perisai. Yes, okay. perisai. Okay. So credit shield ni how it works selalunya lah dalam bank. Yang paling basic dia punya function lah. Okay, if you have outstandings, every blocks of RM100, there would be a particular charge. Contohlah, harga dia 60 sen per RM100. So kalau you ada outstanding RM1,000, so basically you have 10 blocks lah kan. Betul. Setiap 100 block, setiap RM100 consider satu block. So you ada 10 block. And since satu block is 60 sen, so you ada 10 block, that is RM6. RM6, that's right. So because of that RM6, dia akan di-charge pada you depending on how much is your outstanding for that particular month. Okay? Particular month. So maknanya, as you revolve, kalau you lagi banyak outstanding, lagi mahal lah you bayar for that particular month. So sebenarnya, untuk orang yang on credit shield ni, diorang sepatutnya dah relax dah. Diorang dah tahu dah, if anything were to happen to me, covered benda ni. Hutang ni semua confirm bayar. Takkan susah ke isteri I or family I, tak ada. Bank is not gonna haunt them at all because diorang tahu, okay ni meninggal, tak apa. Outstanding semua settle sebab credit shield on. Okay. So that is one option. Secondly is guna produk lain, which is pelindungan takaful nyawa lah. Maknanya upon meninggal, masa you sign up for that takaful nyawa, mesti you dah specify hibah amount tu berapa kan. You dah decide what is the amount. So masa you decide tu, you kena fikir lah, you punya credit card, credit limit, maybe hutang you banyak macam ni, rumah you or kereta you, kalau you meninggal, how much yang mungkin in totality amount dia. So kalau you upfront fikir berapa in totality, you boleh terus saja ambil amount tu and consider, okay, this is my the amount of my pelindungan nyawa. So I will just take it as it is lah. Okay, this is the amount, I just bayar bulan-bulan to have myself covered. So basically, kalau you meninggal, this is the two protections yang you patut fikir upfront lah. Whether are you gonna use you punya pelindungan, you punya takaful nyawa, ataupun you guna credit shield je, depending on which one yang you lebih comfortable. So kalau macam I prefer guna pelindungan nyawa lah, takaful nyawa instead of credit shield. Sebab I ada 19 credit card kan. Kalau I on 19, meletih lah juga nak membayarnya, betul tak? Betul. So instead of on credit shield, I focus on my pelindungan nyawa. Credit shield ni kena activate for each credit card walaupun same bank kalau satu bank tu ada 2 card? Tak. You as long as you ada credit shield tu on, sepatutnya dia cover lah, dia kira lah. So Asnah, you dah cover sikit tentang takaful nyawa, tapi dekat luar sana pun ada takaful medical card yang dua-dua ni orang gunakan credit card lah untuk bayar. So untuk seseorang tu, mana satu lebih penting antara dua-dua ni? Okay, kalau nak ikutkan, sebenarnya sama macam credit card, kita kena tahu mana priority kita. Banyak kan tanya diri sendirilah sebenarnya. Contohnya, kalau you single, you tak ada siapa nak tanggung. So selalunya lah kalau nak ikutkan lah, mana yang you rasa lebih penting? You tinggalkan sedikit harta untuk tak tahu siapa, sebab you dah tahu you sebatang kara ni. Ataupun you tahu bila you accident ke apa, you tahu you kesihatan you ataupun you punya treatment semua terjamin. So kalau to me lah, kalau orang tu single, dia tahu dia tak menanggung siapa, dia punya tendency mesti dia nak cover, dia nak medical card dulu. Not to say it was wrong, tapi ikut situasi dia lah. Sebab dia tahu dia tak menanggung siapa-siapa. Tapi kalau dia berkeluarga, dia tahu kalau dengan pemergian dia, anak dia macam mana, isteri hidup macam mana. That was isteri suri rumah. Yang dia tahu confirm akan ada shift of lifestyle lah. Kalau ialah dia seorang je breadwinner, kalau dia tak ada, memang susah lah wife dia nak take over everything.
So kalau macam tu, then dia kena fokus lah on hibah dia, which is dia punya takaful nyawa dahulu. So the priority goes back to the user itself. Mana lagi penting untuk cover kegunaan sendiri lah. So kita kena banyak tanya diri sendiri lah, sebenarnya apa yang kita perlu. So untuk ambil medical card atau takaful nyawa ni, apakah benda yang paling penting yang diorang kena tengok ya? Oh, yang ni benda paling simple sekali sebenarnya. Kena sihat. Kalau macam bank, cara untuk diorang kurangkan risiko ialah tengok si Chris you ni cara repayment you macam mana. Betul tak? Tapi untuk insurance atau takaful companies, risiko yang kurang ialah apabila the policy holder itself tu sihat. Kalau dia ambil orang sakit, obviously bocor lah kan. Dia kena tabung lah. So diorang punya risk factor bergantung kepada tahap kesihatan orang yang ambil perlindungan tu lah. So that's why they are picky in terms of whether you sihat ke tak. Kadang-kadang you sihat, tapi you berlebihan berat badan. Some people dia ingat, kadang-kadang dia ingat, okay, ambil je lah nanti, aku tak sakit. Tapi kalau berat badan, BMI melebihi normal, obese, there are even chances that these takaful companies are not going to cover you. Takkan allow pun. Kalau dia allow, there would be extra charges compared to orang yang berat badan di normal. So that is something yang you have to anticipate is going to happen. Faham. Since Asnah kerja dengan bank, mesti bank ada buat coverage untuk yourself. Ada coverage untuk anak dan ahli keluarga? Yang personal ke bank? Bank. Yes, ada. Ada